Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV, by'umwihariko wowe wamaze gukora subscribe kuri ino channel ndetse nawe ufunguye iyi video. Mwese tubateye mupfa kuba wumva ikinyarwanda aho uri hose mu mpande zose z'isi, aho uri tuguteye yambu turagusuje cyane muri rusange. Hari hashize iminsi myinshi cyane tutumvikana, mutatwumva, ariko kuri uyu munsi twongeye kugaruka n'imbaraga nyinshi cyane. Ubu ngubu uwo muri kumva kuri mikoro nta wundi ni Mugisha Emmy Calvin. Tugiye kugaruka ku makipe abiri yarahagarariye u Rwanda mu mikino y'amarerero muri rusange ya Paris Saint-Germain ku isi yose, aho yari ari gukina imikino y'igikombe cy'isi. U Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe abiri, harimo abana batarengeje imyaka 11 ndetse n'abana batarengeje imyaka 13. Ni ku nshuro ya kabiri u Rwanda rwitabira iyo mikino y'igikombe cy'isi cy'utudemi twa Paris Saint-Germain, dore yuko umwaka wari wabanje wa 2022 amakipe yombi n'ubundi muri ibyo byiciro ariyo yari hagarariye u Rwanda mu batarengeje imyaka 11 ndetse n'abatarengeje imyaka 13. Abatarengeje imyaka 11 umwaka ushize babaye aba kane bagarukiye muri birumvikana muri kimwe cya kabiri, mu gihe abatarengeje imyaka 13 icyo gihe nibo begukanye igikombe. Murabyibuka abana nka ba Patrick bitwaraga neza icyo gihe, bakaba umukinnyi w'irushanwa muri iyo kipe y'abatarengeje imyaka 13 umwaka washize. Kuri uyu munsi baje basabwa kudefanda icyo gikombe, bakareba ko bakongera kucyegukana. Inkuru ni nziza rero, ayo makipe yombi ku nshuro ya mbere yose uko yagiye yagarukanye ibikombe byose, yahuriye ku mikino wa nyuma n'ikipe y'igihugu mu byiciro byombi cy'abatarengeje imyaka 11 n'abatarengeje imyaka 13. Bakinnye na Brazil iza gutsindwa kuri penalty, dore yuko umukino w'abatarengeje imyaka 11 batsinze kuri penalty 3-2, mu gihe umukino wose wari warangiye ari igitego 1-1. Naho ikipe nkuru ubwo y'abatarengeje imyaka 13 nayo yatsinze kuri penalty, naho umukino wari wasojwe ari igitego 1-1, nayo itsinda penalty 4-0 muri rusange. Tugiye kugaruka by'umwihariko ku mukinnyi wabaye umukinnyi w'irushanwa mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 11. Uwo nta wundi n'umwana witwa Shema Samuel yavukiye mu karere ka Kirehe, ku babyeyi bombi n'ubundi baturuka muri ako karere ka Kirehe i Nyakarambi. Ngira ngo abahazi murahaza aho hantu i Nyakarambi mu karere ka Kirehe. Umusore arimo kuba umusore, n'ubundi aracyari umwana, gusa muri rusange uyu mwana ni umwe mu bana bigaragaje cyane muri iri rushanwa, dore yuko yabashije gutsinda ibitego 15 byose wenyine, dore yuko ku mukino wa nyuma w'uyu munsi bakina na Brazil niho yandikiye amateka. Mugira ngo murakibona icyo gitego yatsinze acenze abakinnyi bagera kuri 4 ba Brazil. Umwana aza kudepoza igitego kijya mu izamu. Ubundi muri rusange aba bana bakina iminota 30. Shema Samuel rero nk'umukinnyi wa kapiteni w'iriya kipe y'abatarengeje imyaka 11, umukino wari ugiye kurangira ugeze ku minota 21, baza kumuha baro acenga umukinnyi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, areba Garidiyo ko yarahagaze ahita ashyira mu izamu. Ibyo ni ibintu bigaragaza impano muri rusange. Ni ikintu abanyarwanda benshi bagiye bavuga ati hari abana bazi umupira, hari abana, abakinnyi benshi bakuru n'ubu barabigaragaza iyo bahura n'amakipe menshi cyane agiye akomeye, bigaragaza ko baba bafite impano, ahubwo aho bipfira ni muri cya gihe cyo gutegurwa bakiri batoya ndetse n'ukuntu bagenda bazamuka muri rusange. Ibyo abanyarwanda benshi barabizi ko muri football y'u Rwanda ari cyo kibazo gikomeye cyane, gusa twakwizera ko wenda abangaba baba bagiye kuzaba akazoza ku Rwanda mu minsi izaza mu mupira w'amaguru, dore yuko abantu benshi cyane mu Bufaransa barimo kugenda batungurwa cyane n'ukuntu abana barimo kugenda bitwara, kubera
ikipe y'igihugu ya Brazil n'ubundi muri utwo tudebe twa Paris Saint-Germain niyo yari yarihariye ibikombe. Ni ukuvuga ngo u Rwanda muri iyi myaka ibiri rumaze rukina aya marushanwa rumaze gutwara ibikombe bitatu. Ni ukuvuga ngo mu byiciro by'abatarengeje imyaka 11 na 13, mu batarengeje imyaka 13 bagitwaye inshuro ebyiri zikurikiranya, mu gihe 11 bagitwaye inshuro imwe. N'ubundi bagiye bakina bose ku mafinali na Brazil. Brazil buri mwaka iba iri kuri finale. Reka twizere ko abana nk'aba Shema Patrick ndetse n'abandi bose muri rusange bazakomeza kugenda bitwara neza bazamuka. Abana nk'aba Benjamin ni benshi cyane, abana bari muri ya kipe b'abahanga cyane, dore yuko abenshi bibaza ku kazoza k'aba bana muri rusange. Reka dukomeze tubifurize ishya n'ihirwe mu kazoza kabo ka kariyeri yabo izagende neza, dore yuko bagifite urugendo rukomeye cyane. Reka tubifurize ishya n'ihirwe. Kuri mikoro ya Emmy Calvin, reka dukomeze kubana umunsi ku wundi. Hasta la vista.